Ukraina menegaskan membutuhkan ratusan tank Leopard 2 beserta amunisi dari barat untuk serangan balasan terhadap pasukan Rusia. Ratusan tank ini demi merebut kembali wilayah yang diduduki Rusia. Kami membutuhkan tank bukan 10 atau 20 tetapi ratusan, tulis Andriy Yermak, Kepala Staf Presiden Volodymyr Zelensky di aplikasi Telegramnya pada Senin 23 Januari 2023. Kiev memohon pasokan tank, khususnya Leopard 2 buatan Jerman yang digunakan oleh banyak anggota NATO dan yang memerlukan persetujuan Berlin untuk diekspor kembali ke Ukraina. Perdana Menteri Polandia, Mateusz Morawiecki, menyatakan pihaknya akan meminta izin Jerman untuk mengirim tank Leopard yang dimiliki Warsawa ke Ukraina. Bahkan Morawiecki mengaku mengupayakan koalisi negara-negara untuk membantu Kiev dengan tank Leopard. Vieler Nationen. Im Wesentlichen besitzt der Panzer drei besondere Merkmale. Erstens Waffenstabilität. Diese Fähigkeit wurde bereits in früheren Versionen eingeführt und immer weiterentwickelt. Die Kanonen und der Turm sind stabilisiert. So bleibt die Waffenanlage unter allen Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!